Biakamal ka Nuer online TV channel. Anda manduni siang kosnya kan wala siang ka waro ka paikel ron kina daro wida jandang ro wida diech. Bana roch ka mishalat ka Jonglei ka kui Jonglei deputy governor, you know, ka doba danen shibet jedan danen kep kanere which shalado trade chete ka corruption ni chitu okten kia tam shoro lot ka ta dana chalat ke je jen bu kono linga ka doba dana chaje gu ke je kaneten kon tin chi je audit ke je ta dana bed je den wore we ke Jonglei state ta dana chalat ke je wa yuten kon te report ken yuten kon chaw je ka bang ne tiken ka deg mi dit ke ken ka gap jen ban nyo kelo ne lerme gor jen wo bia jeling me jira me jidit kan online TV channel ke jen gwasme naga jen o jin der elwa ko der subscribe kan online TV channel ko der wani ten kono banu ko gwasme der ke chwalinge baje ling law duna madan chora lat ke jen gwasme ene channel te kel gwasme chalari nene wa Jonglei state deputy governor atong kol manyang juk ka Friday wa jen cha duo badana cha budget chaje non ka je a governor majup biel turuk ano report misha gor ko chaga jogono yenere konte te ka tila kwar Jonglei state ajani chaga jogono biya report dung yuni biya kanong ashi governor majup biel turuk ano ka shanka wan ka jok sha budget na men cha tuk rewe ke Jonglei che chunong gwada dana che yoshi ko tin che raja mo che jaladi no che report che chunong a report dana che nong chala do cha je look a deputy governor la atong kol manyang juk a jene report mo chicken shirt ken report dana cha jek ka bang dung South Sudan and rob dan and chicken shirt ke ban je ko linki me chicken per ke take a video michigan realeka and video machana be ngarduno belani manan shora lat gwasame and rob dan and chika wokaja wa redul kamisha dul ramada jen ram ala deputy governor ki kuäär rɛwdɛ aton kolmanyang juk wa chemenana shalat jeni she disagree ki she governor en la kuäär Jonglei state mala kuäär nhiam wajen cheja ga ka do badana che report yoni cheje non kaje cheje la no ne me chi tok chela ro kan yodi ala konen sha nangre wujin gwasmi do badana sha lat kaje jeni chi tok ka kuje mo report me gwaje wajen nishang wala mite mesha non la ja ga ka duno jen gwasme jeni take evident nyoda gwano cha yodin content cha nangre wi ka Jonglei state keten ki report cha no governor mala governor dung Jonglei state majo bel turuk chala do report mo chicken chat kan report dan cha ojek ka bang bana mandana cha kulat bana kulat gwasme again, frankly speaking, the two bank statements provided by the governor to the press are incorrect. Again, governor dung Jonglei state report cheno ken report ana cha ojek ka bang ne dangro ki report dangro chano again chicken chat comparatively the right figure from reliable source from June 1 December 6 2024 je report chano ki me do dana cha rwanda cha ojek tin atuga ngai kone ka pai bakel shanga kala pai bakel gwada meni wone ka pai wero ki shanga bakala pai wero ron kin dar jendang re rungwan agene chicken chat a report sha nung ki me sha nang re wiki Jonglei state chala do ka yur shop ke kin to kudang deju de jen ngwan wi de rew sorry ya kin to kudang deju jen ngwan wi de rew titiwidian ke jen bangon baro ala $542,092 kan yudin kontin tin chalat a jene mi shaka corporate ka bank ala bank ma shana bare shengun bonitetin a jene kan yu ko kien ala yuti $542,097 aka yuti chanung ka jen gwasidan ka yu ko kien ti 1 million
142,397 ala UT million kel to do with the UT kit with the core UT core with jandaro with janwaniro kisni to the kudang dok with janbangoni baro ala $1,142,397 kan yutin kon techi kan ko kamrar ke ko bang teti yurin yamala $542,097 kam karar kam shal cooperative bank no yuti $1,142,397 kam karar kam shal eco bank ajene mat yun dial ajene ke millioni to kudang bakalu jen bada gudang wan kine widen kudang wan widi jen bangoni dong wan ala yuti chop ke 1,684,494 alo jene pek yun dial ka kor ajene pek yun dial ka kor paikel karwada ajene $336,898.80 ala yuden kap kare wike jongle ki budget da laure wike jongle ajene ka yu ti kudang diok wudi jen diok bakel kizni wudi en kudang badak wudi jen bangwani badak tedu widi en ka gereni badak ka kor patkel ajene ngodo ba ti yu ka kenten ti be ka bang to goal te kan gwaran gwasimo yuru chop ke 450,000 kine to kudang wan wudi jen dang dit $450,000 titi right kon ke dollar chika so Sudanese pound ke dollar yuru ti ajene ka yutu kan bang dan en be ke tin ke cha dang tin ajene kwai ke je ko yu cha kamwar ka cha nyo nang ka bang do dien cha won me men chalat a governor dung Jonglei state wa kana ta yon dial kana kalat ko tin kono chalat gwas me men chalat wajen chalat ne ajene te ka torbiyele dangro ti cha jur te kan yu ken yorpin ka kor pen dang baro ka cha yu ken yorpin tin gwadmo anyok chalat wone ne ajene te ka dul te kan yu ken kan ka yorpin ba ko do barana chalat ke je and governor bo chalat do te ka yu ti cha kamne ti ne dang baro ne dang bakal ta advisory re wujen gwas mi ka yoro cha ka to ba anyok ban che nyok laro te ne dang di ko ken te la officially ti cha appointed ke ti cha mo ke yobane namo wache UDL chike jiem chi jugbo che nyok laro la ramadan la deputy governor ka Jonglei che nyok roje ne bon ajene kane diala content cha non gwasme and I can it in kon latin the PIT account were being managed by people assigned by the governor and I can dan like I can do Jonglei ne de konen cha gwartintin de yo kamrar kel watine te ko kente gaten ka wa ajen governor ko ka sanyo ne kene diala ton wa ne de cha sign tin kene kon te ka long yund talk kemdirar mach yak daw real jatin aramkel le reke ke minister of higher education what John Kim Choltetin la neural candy coordinator kene John Ukot Matthew Ramadan la criminal investigation department at the state coordination office ne de tie waka ne te bang te kadian ala ta dana kam go yoro arkaje the governor mentioned the amount of 60,000 for security wa governor shalaro che yo to shop ke kind jan bakel $60,000 tiche tup ko security ka the motandian yo shop ke 27,000 e wa cha ka kam de ni shop ke jan dang baro with the te chalat gwan mishale biosagany ken de to ala 75 troops wa ken de to te jan baro de e cha kam yo 27,000 ka roi ran chala ke ko security ka ajene nana ajene stede me ajene gaina ka jelong ka chene de wanti widian gay ka dob dan cha yo latin she ramana la deputy sheikh by the way sheikh dan la deputy governor wa ajene chairman dan cha la governor ajene she tuɔɔk ajene gwat youth na ajene cha ngach ka dob dan cha lat ke je chela nana ajene nana she said the block transfer from the National Ministry of Finance to the state account at the central bank does not reach the destination due to the interference by the governor ajene yutun kontin cha garping gwas mi kan yuro kon cha blood gwa the governor ajene chicken chat ke chicken per wa juk point
awa enya ut commercial ke ala senior presidential advisor general Kwal Manyang ala deputy governor dung Jonglei anyam dana kuna mala gaga no yur kon ke report dana chanong governor dung Jonglei jene man chanong awajen enya ut commercial ke general Kwal Manyang ka she governor truk te gwanye no nene jene tele per me chala rai wujin gwasmi ka she yurun kon de wuje lar ke jene she ka yar no jaga yare benka ko la jene ba yuba kamrar kan gwasmo chabu ngaje no ko yuri ken cha kamrar no jarwain tan walum shakalat jene mandana shalat a governor jene she tuɔɔk jene she ka par kan yudi ala content cha kamrar ka bank kan yurun kon kan report ana sha non kan ta unit kon shi bat ka cha la bank to go de changach ajena kan trogan dial ajena mo corruption si to ko man choda lat enna mo ajena dan en chalat ramadan en la deputy governor dung Jonglei che ramadan en la governor che je lar no jin man chalade che corrupt ke che mi jeng ne jan che jalat ka do bana che gor ke je ki che ra ke je ka video deputy governor Jonglei state chala atong kol manyang juk report ana chanong ajene chi tuɔɔk ka kujemo ajene ten chalat kuäär en dinijan ka Jonglei ajene che corrupt ke je siang mu chor de nyodala chi transparent ajene yo lede ka lade chet ke video na shalada ramadan la kuäär ke governor rei wujen gwasmi video shalada governor majub biel turuk shalada gote kon chi yutin chakalat kan dial ka video mo shega me ajene chi jen lode yutin konti ci dag ajen yuti ci ka yuku adere o kam kana de ka yut de la ne ka wich ka do badan shalat ke je na mo ajen na shalat nyame ci raje mo ki ro la mo ci te kam de na lo ci ka gak ko kwiko kan repon mo gwa kananu ajen ne ajen system dun government cha per kana ta dan de do ri lat ke je ajen te deg mo dit ke kwiche mo yurin kona cha nung kuäär la governor kan yuru kona cha je ka bang ajene report yen tike de ko chi gonyo ko jeni kan ga bank ka report non kan report dan cha no kwar mi kan bun compare ki chi kan ga par chi kan chat ajela jeno chi governor jene cha corruption cha jela ki lack of transparency jene cha jela ka do bo mo ajen do dan chi rin gwan ke je ngode ko ko man le rode ban man le rode re wujin gwasmi ban je le je ka gwasan be bede non ye mete mi shoro la du no teme ngode goin kan rodien kan kuje dan cha penten kan ngach ci ñaame ci evident ka shakalat ka ci kuäär ala governor majub biel turuk ci do dan ci yuci go tenba ci jalat dunde ñaame jenito na me ci tuɔɔk ala na me cere me kur kuäär ndit ente ñam la governor majub biel turuk ken ramna la deputy governor atong Kwal Manyang juk na me jaraje ci kalat ka friday ki ta dan ci ke video ci kalat ke na me chailat ke media ndong wande online mu gor je bedero len ka tok english ka do brana chalat ke je jena go de nyo ye kel an ban nyo je kel rdien an biya te mal bye bye